Kwesinye isikhathi kumele ulalele inhliziyo yakho. Noma abe umenyiwe endaweni, ithikithi uliphethe ngesandla noma i-invitation card. Uma uvuka ekuseni, inhliziyo yakho ingavumi, umoya uphansi. Ungafosti, soze uyaya ngoba ufuna ukujabulisa abantu obathola lapha. Ufuna ukujabulisa umuntu okumemile. Ungayi. Kufana nento ukuthi empilweni uzomukela umuntu, umenze umngani noma umenze umuntu othandana naye, kube njalo everyday mawunaye kuba nemicabango ethi hayi man, yazi umuntu lo angimphiwe. Yebo, ngekhathi sicala ukwazana bengitshela ukuthi hayi umuntu wami vele, hayi ngiyamthanda, kodwa hayi akusiye wami lo. Ungafosti, ungahlali lapho umoya wakho ungavumi khona. Umoya uma ungavumi uthi hayi, lalela. Kwesinye isikhathi sigcine sisey'nkingeni, sisey'ngozini, sisey'meni ezinzima ngoba azange silalele ekucaleni. Awulalelanga inhliziyo yakho, awulalelanga unembeza. Your conscience right from the beginning akhuluma nawe, kodwa wena wadaza inkani.